Lain nggak bisa baca, boleh dibaca ya. Insya Allah. Bismillah. وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد أشرف العرب والعجم محمد بسيط المعروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ثابت الميسر أخلاق والشيان وسلم دائما أبدا على حبيبك خلق كلهم محمد روي بالنور نورا من شرف محمد معدن الإنعام والحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق محمد خير خلق الله من مضار محمد خير لله كلهم ندين حقا على مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد ذكره روض لأنفسنا محمد فرض على الأمم محمد زينة يا بهجتها محمد كاشف الأمة والظلم مولاي صل
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد الرحمن بالنعم محمد خير من سائر الطعام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد ضحك للضيف مكرم محمد أبد الدنيا بالحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد أعظ الناس شافعنا محمد هادي من الظلام محمد للرسل كلهم مولاي صل وسلم خير الخلق كلهم فاتحة الله ورسوله وأهل البيت والزواج والذرية الأنصار والصالح وأحباب ثم إلى رجل سادة ثم الشاهد الأرض إلى مغربها بارها وبرها خصوصا سادة الأمور لهم على البقية في الزواج أجمعين وأهل حفظ المطلوب من صلى الله عليه وسلم وحجر الله صلى الله عليه وسلم أعظم البقية مقدم أحمد بن علي الباري شهد من سد أولاد جمعين وصوله وخرج رسالة آل بأبي ثم إذا وكافة أول مقدم أهل البلد أهل فلم دار السلام كل خصوصا وذكر من هذه الحالة من الشيخ وأدران من قدم هذا الدين لما وصل المغربي ثم إلى خصوصا أما كما نيايو هيالو يا بنت كيل سما بيسوب وكيا مرهم كيا كماس أجي رشيد بن كماس أجي عبد الغني وأوصولهم إليهم ووالدينا ووالد أماتنا وأماتكم أجمعين ثم إلى ذكر الأسماء في هذا البيت توصل من الله يغفر لهم ويرحمهم ويسلمهم برحمته والدينا ولهم خاصة أماتنا المسلمين عامة أن ندخل في قبورهم الأوحى والريحان والبشارة والأمر والشيطان والجدوان واجعل ربنا قبورهم روضة من ديننا نستعين بالصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على خير خلق الله أجمعين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. نوينا تعلم التعليم والإفادة والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات نقرب لثوابه. اللهم أعذنا بالعلم وزينا بالحلم أكرمنا بالتقوى جملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم هذا منك بك إليك ولا حول ولا قوة إلا بك صلى الله عليه وسلم محمد وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين. معاشر الحاضرين إخواني رحمكم الله jamaah Majelis Taklim Markas Pedas rahimani rahimakumullah di Kediaman rumah yang berberkah Kiai Haji Abdul Ghani bin Kiai Haji Muhammad Azhari. Meminta semua berkah dan majlis ini dari rumah ini berkah dunia akhirat amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bismillah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita dikumpulkan Allah di majelis yang berberkah ini. Setelah lebih dari 2 bulan kita liburan dan kita isi libur tersebut dengan beberapa majelis menjadi majelis maulid di langgar musola majelis kita hadiri. Mudah-mudahan dengan pahala majelis maulid, majelis taklim sama kita dapatkan. Pada hakikatnya ikhwan rahimakumullah, majelis yang kita
baca, kita jalankan hari ini yang berpembahasan seputar masalah fikih, menceritakan tentang Nabi, kecil Nabi dari sebelum lahir sampai besar, sampai Nabi sampai wafat Rasulullah diceritakan. Lalu apakah hubungan ilmu fikih ini? Kalau dikatakan ini juga sama dengan maulid, jelas. Berbeda maulid tidak ada hukum-hukum yang dibawakan, tapi di sini hukum-hukum. Kenapa kita katakan ilmu fikih yang kita bahas ini adalah seperti maulid, hubungannya erat dengan Rasulullah. Karena apapun yang kita bahas tentang wudu, misal dijelaskan di situ tentang sunnah-sunnah wudu, tentang furudul wudu. Yang kita bahas wudunya siapa? Wudunya Rasulullah. Sunnah wudu, sunnah siapa? Sunnahnya Rasulullah. Cara nyuci kaki begini caranya. Cuci kaki siapa? Cuci kaki Rasulullah. Begitupun sampai pada pembahasan nanti bab sholatnya. Sholat yang kita lakukan. Begitupun sampai pada pembahasan nanti bab sholatnya. Sholat yang kita lakukan, sholatnya siapa? Yang kita contoh. Juga sunnah, contohnya sholatnya Rasulullah. Yang kalau maulid, belajar hadis, belajar sirah, itu langsung berhubungan dengan Nabi. Allah ikhwani, belajar begini pun tidak pernah lepas dari Rasulullah. Walaupun kita diberikan pemahaman atau suatu anggapan bahwasanya yang kita bahas ini fikihnya Syafi'i, fikihnya Imam Hambali, fikihnya Imam Maliki dan seterusnya. Pada hakikatnya mereka semua ngambil dari siapa? Rasulullah. Kita bahas fikih Imam Syafi'i itu fikihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah kemarin terakhir sampai di mana kita pembahasan? Tabel istinja. Wuduk sudah? Wuduklah selesai? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau wuduk sudah rasanya. Sambil membetilatul wuduk sudah. Yang membatalkan wuduk sudah. Inilah dia panjang ni program. Istinja. Wuduk sudah kan? Istinja selesai sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah. Wudu yang batal wudu, lalu kita masuk ke bab istinja. Istinja dalam bahasa Palembang bercebok. Bercebok. Karena lalu tampak muka Rasulullah berubah. Lalu Nabi bertanya, muka bukan siapa ini? Maka dikasih tahu oleh sahabat. Nabi pun mengatakan dua kuburan ini sedang diadab oleh Allah. Sedang diadab oleh Allah. Diadabnya bukan karena perkara yang besar di mata manusia, tapi dengan perkara yang dianggap kecil di pandangan mata manusia. Apa Rasulullah SAW? Apa berzina? Bukan. Mabuk-mabukan? Bukan. Membunuh? Bukan. Ya. Apa mereka ini melakukan maksiat yang lebih parah dari itu? Tidak. Perkara ini dianggap ringan, kecil oleh manusia, tapi besar di sisi Allah. Yang pertama, Rasulullah namam. Jika dia ada Allah karena namimah. Namimah. Apa itu namimah? Tukang ngadu domba, ngumbal omongan, Pak. Banyak lingkungan kita. Dan kita tidak termasuk dan tidak termakan. Ya, kalau ada orang sudah galak ngadu-ngadu, ngumbal omongan, ngadu ke kita, hati-hati sama dia dulu, hati-hati. Sebenarnya Allah mengkategorikan minal kail, masuk dosa besar. Karena Nabi pernah mengatakan dalam sebuah hadisnya, la yadkhulul jannata mam, tidak masuk surga uang tukang ngadu, membuat orang terputus silaturahim, membuat orang saling benci, bahkan sampai gara-gara bisa saling bunuh. Ya. Walaupun yang dilakukan ini bukan fitnah. Fitnah itu mengada-ada, tidak ada. Tapi ini memang ada. Sengaja dia ngomong-ngomongan, habis dia duduk tadi pergi tahlil di sana, komentari makanan yang dimakan. Model gendong keras. Nyari bocoran. Nanya si Kulpeti, mana aku pesen model gendong nih. Itu nama model simpang 3 sih. Keras. Ada yang komentar, keras mahal, tak lemah, macam sampai dia ke simpang 3. Datangnya tumbal omongan uang yang ngatoi tadi. Sehingga tukang model ini tidak terima. Siapa? Mulai ribut. Dia bertepuk di belakang.
Kadang-kadang iblis ini Masya Allah itu, pas datang ke kita pura-pura cinta sama kita, ya, ngomong sama si Nanang tukang model tuh, "Oi Nang, ngapa sepi tuh kan?" Ya sobat, ini kalau caknya kau ini